Menteri Rambak Kajala ukon rat ke sangma hakasingi balang ulalum yaki MDC kuntup yaki CEM jaka KHADC bat JHADC banyak kren bat selok halor kitu ki jaka ki badan hak jingiakajia kaput. Haba kren bekilat patai kubor hadian ke jingelang u CEM ka KHADC uba titas khan ulayatu mahakate ke jingiakando kila IT ru yaki kot kisla bat ru kisanat ban penklan syuk-syuk ye ke jingkam ban long tra ye kita ki jaka badan jingiakajia bat ka asang. Jadi sementara ni buat kusuh tu. Ini nak liang kejungi. Ini kejung syar kami kesin ke Baningkong. Ya ke ba New York ni kendu buat ke government. Hak liang kejung ada buat ke ni ke kaput. Te kila don ki regional committee ka ba ki dekat ki jogi kila attend ni tam ka west kasihil ba ka Ripoy district tekani pat ke kasin ka Baningkong ka ba nakaliang CM ba ka cabinet ke lakwat yangi ka district council ya CM jo JHADC ba yana ba kunjuru ka tu buat ki MDC ba ki kli nong sensia teka phang ka bangi kren ni ka de ka ju hi ka ba ngila ya kren ha ki regional committee dan mereka bersama tanah nakaliang ke jungi ke council ba kalong ba nakaliang jo ka boundary committee menta ka singi ngila IT ya ka report comprehensive report ya ka ba katkum ki facts and findings ke bangi ngilam ba kumjuru ya ki annexure ki ba bun ba but bangi la summit Shaka state rai mereka ni ke consultation meeting kebo ni amir jingmut ni ai jingmut ni pen ai ki idea ki jungi lali ki jing snow ki jungi kamtam nakaliang jong ki create no sensia te ngai ka meeting kalong ka ba seiso bat ka ba don jingkermen na banta ba video ban solve no ya ni ka problem ka ba ngila ki pai ba kila anglut bat ka de ka problem ka ba sakut mentala bun snem kamtam hadu bangina kenjo san snem jo yo jemi ya ka hima nadu ki sanat nadu ki notification ki repair nadu ki map repair ki bana ki hima baru ajo ki area ki badon ni area of differences tinggal submit sa government kumki reference na ong bagi ka ila ay ka appendix jong AD rules ka kumba kitip ka AD rules la form aga 1952 dikitu ki Shillong ki baham ko ka AD rules ka jungi apo ka United KHADC Health District Autonomous Council kitu hi di Shillong ki baham ko ka jurisdiction ka jungi kabangindang ya keren bad unsa bisyar tentang kalian sorkari kini ikut sebagai ahli bahkan hal kedai ki jui amar ba ki hima ki jungi lu hakin ki kendak benai ki beladap la summit sa sorkar te tharai kan lumia fair ya kata-kata kan ya wat kum jui tambahkan kam nai kumbaka kam biang ketika report bagi anak kalian ke jungi nomor bagi akam nila asing sanat ki belum we di dokumen ki bapet scam susu ya ke jinglong try ke jungi syuaka jingyo ini university kalau sempat kalau ba ka meni kalau ba ka sorkar ke diban ya bekat kong ka paragraf 20 juga 6 video hakaba ka area jong ki jaka ki bahap ko ka kasil autonomous council kinde kita jaka ki bangin claim ban pen scam ya jing claim ke jungi bat ka sorkar asal